Hello namite ho avialing ki mutu ki tawvin jan hi video ka hin sim na ban zoma chun tuni khon jong niaw khat ka hin sei nom ki nin jan hi chun i ho Air India Airlines tu si na tu na chung changa isu pinu lam nun thim singsunin thina ana tu chung changa wangsit na ana tu chung changa ahung ki pu ding dan amadaba na pana Dimapur hungthong ding Dimapura pana hita so lampia on ru na hung ki pu ding ti ho chu jan hi in ka hin seitan hi chi chung chu na chun ka sei be nom chu hita he ho hin program ho hi ahung ki pu ding dan ipi ding dan ti ho chu ibona chu ki sim chai ho hitan na tua inga bo chu hulanga pana chu alung pa bo hi in pi do diu pa in pi do wa in ki pu sa ding pa bo chu tu hai ingau hita in ipu ding danu ki mancha na ding program ho jong abo na hin ki sim chai tawin tua Dimapur Koti Union Dimapur KUD in jong hiti chun program ho yong lam tu ding dan ho yong hoi tai na sim chai tawin chata le Dimapura pana an ki han video a chen namun kang pu pi ge hong tha ding dan thu jong isei tawin kang pu pi a program chi ding dan thu ho jong chu a ki sei chai tan to he alung se abo hi ingau hi in na alung in pi do ding pau bu hi ingau hi tan a hin la tuni khwa ka sei be nom chi phiam te thita i hon program i ki sim chai ta wang hin jan ha chun mei thei ki loi khom la dinga alin loi hitan tin kokumi i het so ke diu hin amo hin jan ha amo het letter khat na chun press release khat na hin su naw wa chun amo mei thei nu ta chun ei ho isu pinu hi thakha na hi infar airport na hi thun sa ding ti hi amo in to hi an tu pi pen ki no chu hong ki ta in na ani na infal airport na thun sa ding amon seida no chu lam nun thim yong hi asu pi hoin airport na phaya airport infal airport na hung kila uvin ki hon kaga diu ne hi ve I ma ka lo diu na su boi thiwa ku na jong ka ven do diu ki hon phate cha gat ka bol diu phate cha alung hi infal airport na hung kila diu he tin PR ka na su win song chi sim so ke diu imu so ke diu hitan chata le am hon na sei be na ovachun kokumi ho hin am ho sung ka si se Manipur mi pi koma akoi mi hala akoi mi hyang le het sa cho hiya le hi chi iso pinu Manipur thite ni Manipur mi flight ya thite ni hi amani hi hong ke pu ni le hen mi pi in airport na lam to diu pa cha OP the ni OP diu thil pi the in ipi diu hitia cho hoita I vai thun diu hoita I lim diu koima buina sim ipcm theilo de heti chom ho hen press release a so na wa lo wa nga chu achom be am ho sung ka chu Manipur mi ho sung ka chu hita chu kitu la na chu ane yo hin na amo ni ti chun se yong la chun lang khana chu gal nei hi ji wa hin amo ni man gyal hi yong lew a in sung mi te athi ho in sung mi te pu na sum kha la chun na thil hi sei the hi pu in na iga gyal hoi sia la le chun press release na wa cho phain athite ni hi phaya hong ki ding ku ki nu yong he lam nun them hoi an ku ten phai hong ki la mi ke han pata cha gat ka bol di ma ka lo diu ta cho asu wa hin na chun chung chu na cho amo sung ka ayong chu Facebook page ho YouTube ho ipi hama social media amo sung ka thu su bol kit na wa cho koi ma buina semium thailo diu anni ne hana Manipur mi hane thakhat chana I vai thun diu pa wi o pi diu a ka pi thiten ka pi diu thil pi thiten pi diu thamon na thu sei theiten thamon na thu I sei diu he koima hiti buina sem ipile yum theilo diu he ta mo Facebook page wa ong khu viral he ta in na amo sung ka thu a ki pi to na cho ti yung tin na so hin la chi hoi tai ka agyal wa la hin politics hi hung lu jap dan ka sa in na he chi pen hi ibola hi chi thu hi jan ha chom hon chi hung ging ham mi ti ki na le chun ho isu pinu hi ho hin Dimapur airport chana hin pu ding ta I het in sei phat wa hin ho in ex computer ho hi in chata le thil dang Facebook page wa I ha sei pen no choi hon ke ho ku ki te hi khati sau kalung ka athisa kalung be hi infal airport chan be hi infal airport an zo thailo hi tam ti chan ga hon kila sit na in nei na kalung athisa kisan jong hin
phai a zo theilo hi tam ta hi e ho hin mun tina he thili thia thang phat wa hi hi ke yal dan hi chi pa hi a hin mu vai ho ni thia thang pa hi chi ai mo yo hin kokumi ho hin hi ta chu tu su cho a hin bol hin te ti cho hi in na a hin la thili hoi tai ge la le hin hinge i ma yong chu hin bol hi naw win te na kichin tin fire po na so an pu ta be adi yong la chun fire po na so kichin tin ka kila yong le chun i maung chu ei lo lo mai thayu na ei wanga chu khunung la chun ku ki ten phai sung hong chon lu thei ta ve na phai sung hong chon lu thei ta win chu ti le chun gam sunga chamna tai pi som tai ti chu a mo hin hiti chipla na hi a bol gu ham ti yong chu gin mo thei ta khat na hi kin na e wanga chai ho chun peace ki dei kit lo hi in hi chi ja chu a mo hin phaya hung thung dinga kho a koi yo he ta in ai ho wang chu program chu Dimapur langa dinga chu ikisim chai sa o he ta in na ale hi ta hi a hin sei wang wa hi phai airport na dinga chu ki hung ki tu han lang ki chi kin han lang in that gam kit leo chun na sei thei lo po mi lung sei thei se hi po mi lung tim hi sei thei a hi po in na hi cha hi an mo he mai thei te a politics hi sang ka sa in na hinge lang khana chu lam kai ho lam kai jam ta lam kai tam pi nei naw ve am ho jong hen a phat na chu hin gong tu naw win tin am ho na bui pi naw win te hin la mo abo chu jan la kokumi ho mai lei ki loi khom la adinga alin loi kokumi hi ta press release a hin sudan ho chu ka agia la chun nia kan hi politics a lut ja me na ti chu hi mi tam pi in jong phai sung nga ke pu ngai pui nia wat ki gan thei ding hiang le Dimapur langa ke pu Dimapur pa na nu ta igam ki lut de yin ti che hon i chi pi khat no cho hi ki thowin na chang chu hi ta chu in pu diu chi dai za nin hon se yong leo chun phai sung che hon i zo lo diu ti na hen na phai sung chu i chi lo hil diu he hon se yong leo chun hi yong le chun tu se yu i zui pi lo diu chu hi zong le chun moin politics a gun dan he neu khan hi hlu lu thimen ha atu se yu atu sa u angai lu be hong ki sa dan ho hi moin politics khat ki chiam ve ti chu tu ni khwai ka hin sei ki nai in na je ka chung chang he moin kokumi hon mai lei ki loi khom mo in hi ta chu tu suan bol ji wa chu chom khat lungyal ka hin tha sei kin hin na hi chan chu hin to awang he ka sei bonga chu Dimapur chan hing ki pu diu Dimapura pa na KUD Dimapurin hi ta chu kampu pi chan hoi ta in bui pi diu chu ta le langa he vui lim na kin go ho chu in nei diu he ti cha hi in na a hin la tu chan ge awang he program ho sim cha hi wanga he alung wang hi in pi do nai lo hi in na chibo cha lung bo hi ngau he ti cha hi mi abong khan hung dai tai i ti tiu win i ta tu chan gya hung lo ham i tiu win na thil chu 1-3 ach mo chi jing thei thil chu a hi pu in new soi ve jong la i het su ke diu hi na program ho chu lam kai ho nei thei na chu an gun tu diu hi mo abo chu igal mi tew win amo sunga phate cha pu du na phate cha lima vai tha ki na ti ding chu amo lungyal chu lung thiang sela sei hom hi lo le zo le na lai le wa tha gam ding ei ti hom na ti politics ne khat he mai thei te ki chi me media ho ayong social media he na pi yong len amo he kha jong hat jam win na agam nei jap ti hin amo he adin jam e hoi media i la sam win he chi hin ki chi ma yong le hin i chi chai wa pa so dam selin sol do yong le news wa flash ball kit diu cham na tai hi ti gam tin gam tang he a sei kit diu na he cho yo se a ti he in a ki mu sawin he chi a chu video he kan siam he chiong ji ki chi pon tin hong la chun an sei ji wa chung ti sei thu hin video hi chan hin an chai ki nutin lungyal ka nei ji a chu lungyal su tu a chu ka hin sei a hi in no yong na lungyal lo o myong la comment a hin sei win lang hi ti chun keu khom ji tin ti chu ka hin sei hin video hi chan hin an chai ki taute aban lang le an ki mu tu ki taw na bon sa vi tu no win lang bye bye again